Kuri uyu munsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe muri Repubulika ya Tanzania nk'uko byatangaje n'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Tanzania ndetse n'izindi nzego zitandukanye za Tanzania. Urugendo rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rugamije iki ko Tanzania riri mu bihugu bivugwa mu mugambi w'Ububiligi wo gutera u Rwanda? Ese n'ibyaba ari uguhamya ko bitari ukuri? Ndi Benga Oziana in the Quick Times News. Icyo usabwe no gukanda kuri subscribe ubundi tukabana muhaye ikaze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026 ategerejwe muri Tanzania mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe aza kugira muri iki gihugu. Amakuru y'uruzinduko rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yemejwe na Presidence ya Tanzania ku munsi w'ejo mu itangazo yasohoye kuri uyu wa 6 tariki ya 2 Gicurasi naryo muri kona kuri ekara yanyu bari kumuha ikaze. Muri uru ruzinduko Perezida Paul Kagame azakirwa anajyana ibiganiro na mugenzi we wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan. Ni ibiganiro bizibanda ku ngingo zirebana n'umufatanye bw'ibihugu byombi. Rwanda na Tanzania bifitanye umubano ukomeye mu ngeri zinyuranye zirimo ayu bufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho. Ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Muri Nyakanga 2025 u Rwanda na Tanzania byasinye amasezerano agamije gushyira ibiro by'ikigo gishinzwe ibyambu muri Tanzania TPA Kigali nk'intambwe ikomeye yatewe mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda na Tanzania bisanzwe bifatanya mu bikorwa byiganjemo ubucuruzi, cyane ko uretse kuba abanyarwanda bakoresha icyambu cya Dar es Salaam hari n'ibicuruzwa biva mu Rwanda bijya gucuruzwa mu gihugu cya Tanzania. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko ibimaze iminsi byose bivugwa ko umubano w'ibihugu byombi utifashe neza, ariko ibi ngibi icyo bishatse kuvuga nuko umubano w'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Tanzania nta kigeze cyuhungabanya, ndetse n'ibyavugwaga byose. Uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rukaba runono ruri rushimangira ko ibyavugwaga ko Tanzania noneho mu mugambi wo kuba yatera u Rwanda, uko ni inkuru dukesha bwiza.com yari yanditse ko mu bihugu bifite uriya umugambi biri muri uriya mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda bari bavuzeho mo Tanzania, bavugamo Afrika y'Epfo, bavugamo Angola, bavugamo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ibyo nibyo bihugu bari bavuzemo. Ariko icyo uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rugiye kugaragaza nuko noneho ibiri kuvugwa bishobora kuba atari ukuri. Atari ukuri, kuko ntago baba bafitanye ibibazo ngo ahita ajyayo gutyo na Presidence ya Tanzania isohora itangazo nk'iri imwakirana urugwiro. Uko nko kwitangaza muri kubona no kuri screen zanyu handitse ati welcome to Tanzania. Ariko hejuru yaho hariho logo y'igihugu cya Tanzania, United Republic of Tanzania. His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, working visit on 3 May 2026. Angse icyo bashaka kuvuga ikaze muri Tanzania. Nyakubahwa Perezida wa nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda agiye kudusura kuri tariki 3 z'ukwezi kwa 5. Ubwo urumva ko ntago baba bafitanye ibindi bibazo bya diplomasi ngo Tanzania imwakirane urugwiro nk'urwo ngurwo, uko twiteze ko n'ubundi no mu kanya ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro biza gusohora irindi tangazo nabyo ritubwira uburi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yageze mu gihugu cya Tanzania, cyangwa se niba anahagurutse mu Rwanda. Gusa byitezwe ko uyu munsi aza ko ari mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania naza kuvayo arahita yerekeza
mu gihugu cya Botswana, naho aho aza kugirayo noneho uruzinduko rw'iminsi ibiri batatu niba ndi kwibuka neza. Ubwo then nyuma y'uruzinduko rwo muri Botswana nibwo tuzahita tumenya uburyo bimeze. Uruzinduko rwo muri Botswana rw'umukuru w'igihugu rwo rumaze iminsi rwarategujwe muri Botswana. Baruteguje mbere, aho baruteguje ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari ari mu gihugu cya Espagne agiye gukurikira umukino wa UEFA Champions League muri kimwe cya kabiri kirangiza wahuje ekipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu ni ekipe ya Arsenal na ekipe ya Atletico de Madrid. Umukino warangiye ama ekipe yombi anganya igitego 1-1. Ubwo yari ari muri iki gihugu nibwo mu gihugu cya Botswana bahise bateguza uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Naho tuvuye ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, minisitiri w'intebe w'u Rwanda nawe yajyanye ubutumwa bwa nyakubahwa perezida wa Repubulika iri Breville muri Gabo, aho yahagarariye nyakubahwa perezida wa Repubulika n'ubundi mu muhango wo gutaha ku mugaragaro ingoro y'inama ya Breville. Umuhango wo gutaha ingoro y'inama ya Breville uzaba n'ubundi uraba kuri uyu wa 3 Gicurasi 2026. Murabyumva nago nyakubahwa perezida wa Repubulika bwahuze uruzinduko rwo muri Tanzania n'uruzinduko rwo muri Gabo, byasaga ko haba ari umuhagarariye. Imbata y'iyo ngoro yakozwe na Avis Architect izakoreshwa mu bikorwa by'inama zo mu rwego rwo hejuru zihuza umugabane wa Afurika. 20 Mata 2026 Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yari yakiriye ambasaderi wa Gabo mu Rwanda Dr Silver Abubakar Minkomi Nseme, bajyana ibiganiro by'ibanze ku gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Dr Silver Abubakar Minkomi Nseme yabanje kuganirizwa n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ku miyoborere n'urugendo rw'iterambere ry'u Rwanda, harimo n'urwego rw'ubukerarugendo bushingiye ku nama n'imurikabikorwa MICE. U Rwanda na Gabo bisanzwe bifitanye imikoranire n'ubuhahirane binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere, ndetse sosiyete nyarwanda ya Rwanda Air ikora ingendo iri Breville mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Gabo. Ibihugu byombi byasinye amasezerano y'imikoranire mu mwaka wa 1976 aza kuvugururwa muri 2010. Nuko bimeze. Ago Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva nawe yamaze rwose kuba agerayo. Reka nshimire buri mwese twabanye Indide Quick Times News. Ndagushimiye ko banye natwe muri kiganiro, ngushishikariza no gukomeza kubana natwe. Amakuru n'ibiganiro bya The Quick Times News bikomeze banogere. Mbifurije kandi amahoro n'imigisha Nyagasani atanga.